Dobrodošli u još jedan video. Probat ćemo na najjednostavniji način objasniti indeksiranje u trodimenzionalnom nizu. 3D niz je višedimenzionalni niz, odnosno skup 2D nizova. Specificira se pomoću 3 indeksa: veličina bloka, veličina retka i veličina stupca. Više dimenzija u nizu znači da se više podataka može pohraniti u taj niz. Unutar našeg niza nalaze se dva niza. Vizualno prikazani oni izgledaju ovako. Mi smo ih još malo pojednostavnili i prikazali ih izravnane, tako da možete lakše zaključiti koja je pozicija reda i kolumne svakog elementa. Redni broj, odnosno poziciju samog niza, označit ćemo slovom P. Redove ćemo označiti slovom R, a kolumne slovom K. Da upišemo funkciju shape za ovaj 3D niz, rješenje bi glasilo 2, 3, 3. 2 zato što se radi o 2 3D niza, 3 zato što svaki od tih nizova ima po 3 reda i ponovno 3 možete i sami zaključiti zato što svaki od tih nizova ima po 3 kolumne. Da bismo pristupili broju 3, radimo sljedeće. Upisujemo ime niza, nazovimo prvo naš niz, na primjer niz 3D, znači upisujemo ime niza, otvaramo uglate zagrade, zatim ćemo upisati glavnu poziciju cijelog niza, nju smo označili slovom P, poziciju u redu, nju smo označili slovom R, te na kraju poziciju u kolumni, slovo K. Kao što vidimo, broj 3 nalazi se u nultom 2D nizu, tako da ćemo na prvo mjesto u uglatoj zagradi upisati nulu. Pišemo ime niza, umjesto P upisujemo 0. Također vidimo da se nalazi i u nultom redu, te umjesto R upisujemo 0, te na kolumni na poziciji broj 2. Upisujemo dvojku. Ako koristimo negativno indeksiranje, upisat ćemo -2, -3 te -1. Sada ćemo sve to prikazati i na primjeru. Već smo ranije kreirali naš 3D niz. Sada ćemo ga isprintati. Izgleda ovako. Kao što smo i rekli, ako želimo doći do broja 3, upisujemo ime niza, te u uglate zagrade upisujemo brojeve 0, 0 i 2. Ako želimo koristiti negativno indeksiranje, ponovno upisujemo ime niza, na poziciju P upisujemo -2, na poziciju reda upisujemo -3, na poziciju kolumne -1. To bi bilo sve za ovaj video. Pokušajte sami doći do nekih brojeva i malo provježbati. Pozdrav!